مامۆستا حەسەن ئەم ببێن لەسەر وێ چەند ڕاوەستن ینی پارتیا دەموکراتە کوردستانی کۆنگرێوی سەرکەوتنا کۆنگر لەسەر ئاستا ناوخۆیی هەرێمی وێ چ دەنگ بەدانێکە بدێ باندۆر وێ پشرەنگی بێ بەێ دەستپێکێ دەم باشترە وش بێنەرێن برێز هەروەها ئەم خێرهاتان بێبانێتە کاکە ڕۆشنگ دەکەن بەڕاستی دەستپێکێ از پیرۆزبایی دما ئەندام و لایەنگرên پارتی و جارێکە دی جەنابێ سەرۆک بۆ سەرۆکێ پارتی دیموکراتی کوردستانی عراق هەروەها پیرۆزبایی دنا جەنابێ کاک نێچیروان بەرزانی و کاک مەسرور بەرزانی هونە جێگرێ یەکەم و دۆم و ئیرۆ وێ li kêleka cenabê serok ji ber ku erkê li ser şanê Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq erkekî qursa wê alîkariya cenabê serok bikin wê xizmeta wî debin. Di rêjpêdereya dîroka Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq da ji destpêka damizradina wê çil û şeşa hetanî îro di qunaxa şoreşgerî û partîzanî da heta ku îro bûye partiyek xwedî desthilat çe herêma Kurdistanê de û çil îro de paytexta Iraqê de partî bûye destpêşxer partî bûye cihê qezenc û destkeftinên milletê Kurd çil û şeşanî heta rojanê qunaxa îro bi rastî yek ji erkê li ser şanê partî wekî tajmira pirsa diyakî li karê navxweyî partî diyara yekrêzî û yekkebayiya navmala Kurdî çi parçe Kurdistanî debe û bi taybetî îro li Kurdistana Iraqê ji destpêka partî hedî damizrandin û hetanî îro diyara cenabê Nemir İdrîs ku ew endezyarê damizrana Bereya Kurdistanî bû û ew bû ser destê Bereya Kurdistanî ev destkeftinê ku îro em dibînin piştî seredana notî ku îro dibîne Kurdistan ber û avadankî ber û dewletbûnekê derê ev jî hemî hikmet û siyaseta partî berhemên xwîna şehîda ya berhinê xebat û karek û hatî kirin ji bo Kurdistanek azad were pêkanîn û di diyara jî di kongrê çara da duruşmê wê diyara azadî demokrasî û dadwerî partî dixwaze kesayetî serbixwe miletekî serbixwe xwedî kesayetî bê ava bike partî xwedî yek rojê de di qunaxê hisyar da çi fişarî hate ser partî xwe neçemandiye partî maya xwedî kesayetiya xwe û caranivîsa partî siyaseta partî li destê partî de ye bi hêzbûna partî bi hebûna cenabê serok wekû serokekî netewî û îro ewla serkêşa partî û serkêşa miletê Kurd her çar parça dike partî tim û dayîm ewa xwedî xetîra rojê netewî partî pêşrewa partî serwerê milletê Kurd e û tim û dayîm ser destê partî çi astengî ku têne pêşa milletê Kurd dibîne partî destpêşxera û ewna we bizgirêka careser dike û dihêlê ku bikevêt qunaxî de û diyara pêşiya me krîza rewşa Iraqê ha çi qunaxê piştî destpêşxeriya cenabê serok em bînin îro Iraq ber û qunaxekî dî derbas bê û asûyeke dî pêşayê tê vekirin. ئیرۆ پارتی دیموکراتی کوردستان ژمارەیە گوهارتن سەر ئاستا ڕێکخستنی دارخستن ئەv گۆڕینەری ناتە ئەv سیستەمێ نوێ هەتا چرن ڕادەیەکی کارا بێژ بۆی پرۆگراما پێشەڕۆژێ بجیب هەروەها ئەنەکەسە و پەدەکەسە و هەردووژی بەرێوان لە دارخستنا کۆنگرانە گەلەوە پێویستە چاوە سوودێژی کۆنگرێ چواردانێ پارتی دیموکراتی کوردستان وەربگرن. بەێ پارتی دیموکراتی کوردستانی عراق نتەنێ مایە پارتیک لەسەر ئاستێ هەرێما کوردستانی پارتی دیموکراتی کوردستانی عراق پارتی کوردستانیە لەسەر دەستێ پارتیا دیموکراتی کوردستانی عراق لە 5 و 7 و بەعالیکاریا وێنە پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا هاتیە ئاواکرێن
و دگلک ئاستەنگی و پارچەبوونێک و بسەر پارتی داهات و نەمازە کۆنگرێ نیشتیمانی ساڵی هەفتەیدا دیدی سەپارتی بوو یەک